Selamat berjumpa kembali bersama Nompit pada frekuensi Pitu-Pitu Bisa MHz yang dipancarkan secara langsung dari kota Lebani pada ketinggian 4 pohon bambu ya. Hari ini adalah hari yang mantap. Hari ini kita melaksanakan upacara adat Rambu Solo atau Batang Alikia. Halo, woi, mantap. Bagaimana kabar? Aman, aman. Adakah? Tidak ada lagi, bos. Nah, ini dari mana itu ya? Dari sana. Oke, Pit. Oke, wah, Ketemu lagi, berjumpa lagi kita di sini. Nah. Selamat. Iya. Semua begitu. Semua begitu. Ya. Oke, Yoel Payung, wah, kayak mantap Pak Yoel. Terima kasih bintang-bintangnya Om Yoel. Kita mau begitu. Iya. Ya. Selamat kemudian dok, saya dulu. Iya.
ki tuli-tuli mga meta kamba kaboro lumay te panito na pa ulilian kumua nagmasikan lako kita rarabu kusulan asam ki mamali ki lampak pesurasan nite diona tagian suruh utang sulan asam iyon desia tingo tongkonan ba tu inde meja ibadah nanai petugas pos iyo tamalilang mamay takaringanan kalita tamalilang mamay mamali kilang pak pesurasan ni ba tu pak piokiran nite diona tagian suruh ta kita rarabu kusulan asam dia tapi siya mo lako kalita. Iya dan di na sisak kalangan tu dia na kendaraan iya bisa dipataruh DTE rek di Indo mudan dan palelean na turang ko tapi karapai mas solana sang langan tapi lundun ni Indo mairi tu mentuma apa kamu lang te alo ang pentalun di gente ni balun ba menombon kilangan boleh ni kasaratan nalang nalang pau-pau Puntan kandungan di video nasa kanalaka pungka pirit di pulau pagalantian pulau antara tuh kami itu ragu masukan sang turang pun ulang arah makan nama pelalang di bukan si peyadiran makan mana kumpul ulang rara kasatu mamben nama kalalani mana dian bati kalangan mempakasala yang ini tahu pabintin tanah sarang kita kumako dan nasiu pak tahu pak palaya temani dalam makanan tonton lakanya bukalan nenek mun buloa tahu pak imas solanasang na tonton marung kudali na pekore sampali pawakin na dalam makanan nalmol tangana ta porong ko kan kamay na di itu na pailang kalua kana solanasang langan lundalan mandolan ni te kakongkonan bulan kapatunan ni te katumangilan talimbong situ lakapati kalangan sitan de paraya doi te tongkonan tulung minitu na pailang kalua kana solanasang kiti mamahumburan kana tiseno kikala kaparaya makalu kangkokang na katungkunan ta kiti makulolong kirande maaw kang kilesuan din na siupa na katungkunan ta langsung pulang ngelok malalau po pindawanan na parang lapin nilalakan na parang pesanisiya Sulam ko ito eh. Najwa malangan lagi burung-burongan di tanda bututa areke lagi matu oksigen melawan katiung daranta tamate ada nama batan patu mangkalupiah na termaleso ketongkunan tersulanasang kondisum mababaluan kamar medanta agama iri ia matu ketongkunan kamar dinana nenek gante rombongan nenek gante terero tu rampung tanda bali tutun kabur kako nenek ngiji si taruna ketongkunan kamar dinana na ajeko rombongan nasi na ajeko ramdan batu rampo metanda mali tutun kabur kako siapa bapak kita si taruna ketongkunan kamar dinana nenek Arya rombongan semi Arya Leo tu rampo metanda mali
tutun kaboro lako Yanri. Sidarul nakatongkonan kamaritinan keluarga almarhum Erunggang. Keluarga almarhum Erunggang Pakilo. Turang tanda sikir makampan nontoning kulawan ibukutang si piadiran tutun maakang kian sur. Sidarul nakatongkonan kamaritinan Peter Pasampang. Rombongan Peter Pasampang Sorong Selatan. Rampung Minandamali tutun kaborong lagu siropa kita. Sitarul nakatongkonan kamartinana Bapak Arisma. Katongkonan kamartinana Pomorisno. Pomorisno betul aku rampung Minandamali tutun kaborong lagu Tobalu. Naibala susimo sangararata bagantian bulawanta ki burung-burungan ni dote tongkonan kada ki patok-patok suki bulawan dote panidon pak ulelian apa kemudian pimaniti sangararata bagantian malapita salah satu diorang dan dipuduki iya karena mengalami darat tengko dililaki karena nomor pada marikalita tapakalola inde meja protokol. Salam alaikum kita mintu selanasa. Ya, oke. Jadi demikianlah nama-nama rombongan sudah dibacakan. Oke, baik. Bagaimana kabar? Baik. Bunda tuh. Sini Pak, cepat. Boleh tuh normal. Bikin mau kau Pak. Pakai itu bagus Pak, seru Pak. Oke, dari mana lagi? Dari Tanjung Lipu. Tanjung Lipu Rantialo. Oke. Kan kita menalo doa lang papa mengenai doa lah ke teman ni. Ini oh solat. Dok jangan lupa solat siapa kamu pasangan di bulan ya. Kemarin ini dong, Mak. Lipu. Ya, Tanjung Lipu Rantialo. Rantialo. Di Tongkonan Rantialo, Tanjung Lipu. Ini keluarga. Makasih, Bos. Makasih apa, Bang? Nah, itu
Oke, baik. Oke, baik. Iya, mantap. Lamo? Oke. Biasa keluarga dari Telung Lipu sudah pagi-pagi sudah hadir di Sanggala. Oke, baik. Ya. Sanggala TV. Saja ko mimi, bantu ko mitagyan. Mentira lang ako kami minta kita ini belum kami kok mana kok. Dami tingurok ko. Ya, sabala jalan may sangalati din dito ta. Oke, baik. Mana kerok komiki? Ya. Mantap. Oke. Saya kayak bapak kita Oh, tapi kamu yang ini kamu. Iya. Iya, iya. Oh, kinano doon. Kaepan, mana kira-kira man si patakabulan kan tadi, nabamo kan teh. Nabamo ako. Jadi, apa sana saba, yato ang bekton na, ano, tujuan na sokikila. Oh, tilo tomatlate. Tumatubayin niya po siya, papa ako. Yan na. Kuya mo to anak pa, untung na malam baka ni kumban na. Batum mo di kuakin na teen na pilihan kay may tantasa to. Oh, batum beeta. Yeah. Jadi dah sangat to ako ma. Buah kumot to na sangat. Yeah. Itu to. Iya. Rele kami. Yo, ya mo kay ma. Iya. Dadah. Halo. Talong lipo. Talung Lipu setengah ya. Tiga lipo. Talong lipo setengah. Talong lipo sitingon. Ini mikota standar pun. Dia teh anak keren ke? Dasar ngala. Iyo. Iyo. Saudara neneknya dengan bapakku saudara ini. Iyo. Cuma satu. Iya. Oh. Ada biasa mo ilante. Biasa mau lante. Iya. Sampai kisah aku lo mau lante lo mau video. Oo. Oo, sila boleh. Iya. Ano na mama? Hmm. Ang keren na mama nasa ito. Iya. Oke. Yang tek mula Oo, iya. Anak na to. Gideon no. Gideon na para kan dito. Bapak Gideon. Gideon. Ngiro ang pit. Oke, ya, para aku minum waktu jam kami. Banda naman maali tayo mapayro ang pit. Oo, Tapi matua mo yung ana. Kasi magurang pa itindi may. Sana mag-urap pa. Iya. Dari Rantelemo le. Rantelemo. Ya, dari Rantelemo. Leon, Tolong Kiring, Rantelemo, Limbu. Ya. Limbu Sarira. Ada kakao ah. Ada.
berapa? Satu aja. Sekarang ini kopi tengah digulai. Ada kopi. Salam sama penganto. Oke, Jamrin Boro Padang. Oh di mana? Oke, Helmiati, tapi tanggal berapa acara menyebut tamunya ya? Soalnya ini acara Rupiah jadi sekarang sudah dijemput tamu, cuma tidak dilaksanakan seperti pada hari-hari besarnya karena nanti kalau bulan belum tentukan kapan acara Makal Kurantenya, acara besarnya. Ini baru acara pra, namanya Alukpiah karena ini acara Rupuang, Aluk Rapasan. Ini acara ada tahap pertama. Nah, acara penerimaan tamunya begini saja tidak menggunakan lantak kerampuan. Kamu Tapi di juga atas banyak kota orang. Paringin desa ngaliatu ngampokade ke leben mo komituk ni pasi benga ade ngai pare eden. Yo mi palaku pangararang ada yang daya may bako alang. Misangi Manila narandam Ini kita makan jagung, ada juga ubi jalar. Ya, begini dia Makanannya dia apa? Apa? Malukupiah. Malukupiah. Oh, tiri mi, tiri Pak Takim kyo sewa kami ni. Tarin na yung bangan. Emang kau beres? Ya. Oke, kita Wih, oke Kai. Oke, mantap. Apa teman itu? Leon tondok kiri le. Ntar ke pembataan Antonio tuh tak elek. Nawai penganjel dan iru. Dari Leon. Oke, Ojek Kaila, terima kasih Ojek Kaila. Ojek Kalia, Kalia. Ya, terima kasih. Ojek Kalia. Halo Dok, bagaimana Kareba? Halo, biasa. Halo anak ganteng, cek dulu. Oh iya, anak pintar wae. Ganteng ini. Siapa namamu? Leo. Kasih keras-keras kok. Geo. Geo pintar. 1+1 Geo. 1+1. 2. Woi, pintar tuh ngomongnya. Oke, Kelia, terima kasih. Halo guys. Gimana saya Pak? Oke, Jamrin, oke. David Kaboro, oke, terima kasih. Jamrin. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang mulai layani dengan minuman berupa kopi panas, kopi kawah. Kawar, bayan na tayo bang ba? Bang mo. Hai. Ya. Halo guys. Halo Indo, Iluy Kawa. Nah, mami ra kato jagung. Oke, mami dan le. Oke, lanjut.
Mana ko ambe? Ini nya tuan kay dia video. Rensi. Ini tuan. Ya. Halo, bagaimana? Puji Tuhan tetap sehat-sehat oh gitu. Iya. Bagaimana Ibu Suster? Yang biasa. Hati-hati aku tak enak. Enos. Yo. Enosina. Iya. Enosolik. Oh, enosolik le. Oh, tadi kata sangat lo toh. No, enggak kori. Iya, enosolik iya. Nenek kita kon kelin tidak. Mana tayo lo pun boleh begini. Kalau pripot. Pripot, iya, pripot. Enosolik. Meron to magmayo te. Yari di matang ano to na di ba? Dia ba to para sa tama. Itu pun hampir tidak jadi. Kama mate PTP dan tester. Puri ni lipo susuri dia pamatane no. Hotel ko ni ko nga kito ba? Yo na ba no yang pula kaya dia mula pare masih nga to. Solo le sudah le ro ni mali o mai. Kami. Ili kopi na parege. Iya. Andi opalay. Dai besing wow kung patay pasingin nila. Sini ko eh, Ah. Ah. Okay. Dale dito. Siya mando. Sebenarnya to lang daw. Meron to. Dan du karton ita pero to. Dan du karton ita pe. Mamili pa rin na Oke. Ate sulutan lu. Lebe. Ini kopi. Yo, bagaimana bosku? Ini truck. Ini tuh. Ganti dale. Ya. Ya mau teror ang meron lah. Na kamu kicerap soalnya kila mayan. Iya. Nawa na tangalag karoon ini.
Yeah. Oke. Ya, oke. Ya, korek. Tak mau Ano marami niyo may manakwari, ma-context siya. Iya, tayo mau terang pa-comment na. Tayo mau pa-comment. Saka pa ako tayo pa-comment. May nonton ba nito? Iya, ulit. Oral. Satu bertuan na kiri bintang. Oke. Oke, guys. Lairarang na satu. Weh. Mato kamu tuh kila. Tama rarang piran nopi kila. Halo. Pasan oke, mantap kembar. Oke, barsian dong. Oke, Nenek Nopi. Tuan bangkan mereka tabik domai de pahuntuan kada nenek ikan mesiman domai de paindonang pakulelean ma kalima naki tontong mesiman diong sulen karak naki megayang mak dan sarapang mak parang-parang Halo. anggang simbol kemani kilok kon loyarara tu mandaang seo kalambak si parbarana dote alang ridan dan panito mak parang-parang pagapadi rian malabitna rarabuko tu mandaang nasalaran temai lantang taula api tu bantan tiumbang bak banalembang pada mingkara apapin tutuan lipu ma kalimakna pantaranakna Oke, Rida. Tante Rida Saramai. dong tidanan tallo kainang sambak Weh, selamat deh Rida Saramai, Tante Rida. angga panglolokna daun nolatang pamalolo tumitiran tang kilo talong lipu sitingayo Iya, nah, ya taruh udah bukan deh. kumua Oke, kurus semangat. umbay mangkas yang gi sitirolin dito ma araputal upo isimanta baru pada ma kapunan na domay dito mungkunan iyar ka mangkas yang gi sitirolin do anak anatang bagaya pong sunakon do tarapang tiro lalong siosok tarapang situran dadi ulin do ite may sorongan sepo upa kapanadio masang lulunan tole apa ko tontongkan nila may masir yung suleng karara talamin tuara yung murian malabita belang nakatontongkan si ulang at may katang palambiran nene kan si kadende katang maupuran Oke, Anis Dakke. tangunis sa manita na nampak tinisurungan si putang de marangi ibang lesyon naranti ang tuyo taransak panikaran kilimpan di jalini iyar kaduka tangan lambi gimani petawangan mi tangan dete gimani ilindo ngabalele ngalah kita mintu solanasang Oh, ditolio mole. apalah itu mintu na katang palambiran na kalima na katang maupuran Dari lihat. ulah kisorong adiyong murian malabi ikel kabenan jam sulen karanata Kan udah ikan dekele. kalau taburi nadang salaburi dalam na kita nasang riban taranak na pande baliu pangaluluan na taadong kaisanan angga to manarang munda si ipukan lembang pandem narunga kaselan na kuli-kuli bandang siran na bandang nembalayan na kilama benan diong sulen karara tamindu na katang palambiran tanda katang maukuran lante ada nama batang batu mengalugop dia
kacamata. Oh, oke, Nah hibata be lalangan laki tandung-tandungan ni tanda buutun talaki burung-burongan ni katium baranta. Natur maleso tanda buutun ta unisum mabambaluang katium baranta tamate katongkonan lanti Allah tatemo. Ya betul katongkonan kamarintinan na nenek Gideon. Rombongan na si nenek Gideon talung lipo. Rampo metanda mali itu utun kaborok lako ampona. Si teruk na katongkonan kamarintinan na Bapak Aryan. Rombongan na si Bapak Aryan Manokwari. Rampo metanda mali itu utun kaborok lako anak tomate. Si teruk na katongkonan kamarintinan na Bapak Gideon. Rombongan na pa si Bapak Gideon talung lipo rantialo oke, Rosalina Datuan. rampo metanda hali itu utun kaboro lako sirane Gideon laki kala susi mo sang mararata bagan jalan bulawanta na lambi randan di pudukki na dedek darak tongkak bakal lengko na lilaki na jamai mintu utama araputalan ang katama apunan nao damai de tongkonan pagkapana anak natang kagayang ting sudah kondo tarapang tidak sosial di kumapainan kalwata harap positulah kating kerjen sikan de Maria kitilang at lolong kiran de maaw atang kiluson nakatang konanta kitilang na ang murang atang tisino tigala apaparayan na talok tang puka. Oke, baik. Siya Swanton. Apa na bilang darah ka? Oh, tayo na menonton na. May malit ba Burinti? Nah, dia mau isiran. Iya. Masayo teh. Masayo tayo misiro. Yo, bawa kene. Nalawang naman na biasa. Nah, biasa kok kilon dari na kan. Biasa wala ka timba burung. Oh. Ngoy. Halo guys. Kali dulu nak. Halo guys. Tunggu dulu guys, jumpa di channel lo. Halo guys. Oh, halo mo. Halo guys. Halo mo guys. Halo mo. Teriri ka juga. Di Manduiri. Yawan diri. Sa atakit. Bener ko. Sayang sa kalian ulang na. Ito. Kuha ko susu mo daw ke. Oke. Bergita. Mia. Kapan? Kakak seorang Talung. Oke. So 3 orang Talung Lipu. Oh ya, itu tadi nanti lagi ikut coba. Orang Talung Lipu ada di sana. Orang dari Rakyat Talung Lipu ada di tantang sana. Oh, sama lumbung terakhir. Woi. Oh, kampung keluar kau. Oh, Rampodu kamu tuh Ovi. Ovi sudah datang. Kakak Ovi sudah datang.
Bayo api. Woi na merendeng. Jadi di Kuliwamat ada. Oke, bagaimana Om Mose dari Biasa. kelurahan? Oh, kelurahan apa ini le? Kecamatan Bisku. Oh, kecamatan. Oh, umum. sampai le. Sampai kung kelurahan sola Tanirka. Mantap. Apa tadi? Wah, ya. Aku opi. Oke, Esther Ranggang, spill ibu-ibu di belakang. Oke, kita akan ke belakang. Kira-kira dia tapakan di dulu. Kalau saya ada dia nopo. Sorry Tanya bisa jalan Pak. Tanya bisa jalan Pak. Tanya bisa. Ah, dia gini sama. Halo. Untuk sombong. Oke, Bond, James Bond. Oke, James Bond. Nah, ini dia ibu-ibu di belakang ya, lagi masak sayur. Nah, ada kacang panjang. Oh, kata api. Wih, ini namanya tetapi. baru. Di Lombok ya Pak. Oke, Baras hadir rompit. Oke. Presensia Tandilo dari Baras. Oke, Pak. Terima kasih orang Baras sudah hadir. Mantau. Oke sayang iya. Oke. Wah, ini woi. Lure. Lure. Susu masa ini. Kita mau buku mulai? Ya, sampai ini banyak itu. Oh, sampai. Oh, mami na po. Seru Mami ompit ini. lure. Nenggo na ini ompit. Lure Kandari nakate. Lure sorong. Sorong. Ya. Lure sorong. Para satu lure sorong. Iya. Oke. Kasih sola kata api deh ompit deh. Ayo le, ay. Andaran. Oke, baik. Woi, taruh mure ikan din dile. Ay. Cewek berkata apa ya? Woi, tak siapa nampoy? Siapa? Woi, adin. Bana patutan na. Oke, mantap pula. Oh iya, budaya lawan kampung tuh. Iya. Ya kalau kampung ki budaya pemuda. Mungkin komplikasi waktu 7 bulan kita. Iya, dari awalnya gula dan keduanya lemak. Iya. Iya. Oh, Margaret, sama goreng, oke, baik, terima kasih. Woi. Oke, baik. Woi, jaga-jaga yung ano dulu ya. Iya, pemelo belir susumin kamera di foto mati ya. Ayo. Susun. Oke, baik. Mana sudah ke Pabyong? Woi. Oke, baik. Panda Estel. Oke, berapa berapa awo? Masih bu. Oke, Bung Ebron, mantap Bang Pit. Oke, baik.
Satu salam sama Mama Juan. Oke, Mama Juan. Ah, tidak, mang kamu ya toh. Wah. Kembali ke Pak Nasu. Langsung ngomong. Oke. Boleh. Pira mau penipu? Oh. Halo adik cantik. Jangan doa kue, yang mau ibarat Margaret. Bisa makita ko minuto kay man. Kena kue ya tuh, ada pak, sorry yang pada aku, ada apa? Sorry yang pada aku, mandingin anti ring. Oh. No, kaki tadi shooting Rizky. Dera kalanto ya ka. Iya. Mbak kusiro lang kalayan nindo reski lang to. Dan oras kilan nakuha din ayam. Hindi no, isa kan na Margaret. Iya pangoki ri Margaret. Margareta. Margareta to. Sampai gua. Iya. Ta Margareta ngari. Margareta mari, oh to. Panderan naman yan. Oh iya, oh. Yoru baras to. Mamuju. Oh. Indang mo halo mama aku Sedangkan dia Kalimantan sama dan aku na den ko bemudali ko kamlang ko kan kita tak tamasa tingko ka. Tidak mo pala na nakita na sa anak ko no bende. Oh, nama apa dinayam ko mel to anak ko malapot siya pun endo ko dul kampung. Iyo kiring-kiringan te samba korek na alian ni lure. Oh. Bukan kan de dalen de. Iyo. Le apa di pesulan itu urutan dua kayu? Bola. Oh, sa lunak. Ano isa le? O di campur lunak. Iya. Ano ang karang dito? Na yambe mito na sandal ka rindang ko sa naman. Iya. Oh, yan nasa hotel tuh ibu-ibu gaun deh. Dia pergagadis itu ibu-ibu ya. Aduh, sudah ada yang punya semua. Oh, aku sampai dia pergadis. Gua ada sama kilo dulu. Dari ada yang misalnya di dia. Anu biasa ke di kuan mo to. Pati jomblo mo. Gadis, Oke, Marciana Robin, salamat aku mintu Indo Olivani dari Sorong. Oke, selamat deh. Marciana Robin dari Sorong. Ibu, oke, Rida salamnya. Salam amal link pula aku mintu ibu-ibu di dapur. Oh, salaman Rida, Tante Rida. Selamat deh Tante Rida yung may Lagi mito so nakita nakoy perampo pa salamat ako mati na maan mukikita ni perampo. Madali la ko panim ko bende de dalle may. Iyo. Iyo. Nata narang mo to. Oh. Marciana Rombe dari Sorong, salamat ada untuk kita semua. Oh. Selamat na amal di mo. Lako sama rin. Iya. Lako. Ya oke lah kita lanjut. Halo, Prit. Aduh. Oke, weh. Mari. Oke, Adel.
Sini makan pengarang kalau mau. Dia makan pengarang. Wah, ada taruh kira iya. Ada nipis. Oke, boleh. Boning lagi stel. Oke, boning stel lagi. Mantap. Hei, Kami mau main yoker. si Uang, watel pun radio eh. Macam pun ya, nasi ringko, naik. Masih lingkup pun radio. Iya, nasi ringko. Lampan na naik. Nasi ringko. Oke, oke. Sendiri. Nah. Ini dari Tanjung Lipu. Matakku bang kita ko na ba kay. Sir, ano na yung COVID? Tempo ko sa mas sa ama naman. Iya. Na ada mga para din dulu patay mga para si Tandan tau. Oh, tak apa restoran tu? Tu ano? Iya. Tu kapal dinas. Iya. Iya. Nakatakur kan pa ini to nakami to. Ako ba kaya iya? Iya. Ano siya to me? Ada sende to ni napi. Eh nakatako ya pa ini le. Ba kaya iya? Ay. Oke, Iran Fiona, mantap kompet. Ya, mantap ya, Ina. Ini bilangnya. Satu bol kita dari ano. Shooting mo, beda tuh kalau kami ni aku shooting apa to ano na Kota Luli po. Nanara umpit. Umpit to. Oh, Bergita, Mia, Sapan. Oh, Salah satu. Say hi dulu, say hi dulu. Oh. Bergita niya sapan. Oh, hindi ba mo ko to? Oke, Hindi ba mo ko Bergita, to ini niya? masalahnya Bergita. Oh. Hindi ba mo ko to niya? Malayo sa Columbus. Oke. Ano pa? Ibu Chama? Sama. Ibu Lura ini, Ibu Lura. Oke, Lura. Ibu Jumi. Luli po. Orang muna na to daw. Ban na to? Salaman na rin to daw. Oh, to. Oh. Oh, ya apa na? Oh. Ulam to. Ulam to. Nalaka na eh. Sa bapaan na dagat. Paano mo na nalaka? Sorry pito, ano, spill pito, orang Tanjung po. Ternyata ambeknya lagi rindu kepada Enana. Lagi memaling. Lagi minum kopi guys. Oke, ya, salam sama Mama Gideon, Pi. Felicia Tangali. Oke, Mama Gideon. Nah. Felicia. Tak apa. Oke, luar kata Luli po. Ini na sama tu Tante Indah, Tante Komen. Tanta kome, simpo mo. Oh, simpo mo. Dan bisa siapa kan di dalam? Bisa siapa kan di dalam itu? Bisa pa. Buir ya batu. Oh, luar kaya. Masa ya? Oh. Ya, oke, Mi. Ya. Nah, oke guys, kita jeda dulu live-nya karena Ompit mau foto-foto dulu. Nah, jadi kita jeda dulu live. Ompit mau foto-foto lagi.
Sudah semua miku kelilingi. Oke, terima kasih keluarga yang mantau dari jauh. Salamat. Nah, jangan lupa di follow kalau belum di follow, supaya kalau Ompit live lagi bisa langsung masuk notifikasinya. Nah, lagi keluarga dekat yang rindu untuk melihat kampung. Oke, terima kasih.